Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Naimbag nga, ha? Wow! Liwliwa! Ha? Kwa? Saan aliwliwa tinagan ko? Sana kasta ading? Liwliwa ka ang nagpakita iti sangwanak. Ha? Nagpintas kan ading liwliwa. Kwa? Adan samot na daol day ta nagdakkel amo lagat mo. Anya? Ay, awan ading. Dakla ang timulagat ko ngam awan dadael na. Normal laeng ti panagkitak. Apay nga ron nga abnormal ti pagkitkitaam kanyak. Ni, saan mo ta ading liwliwa? Normal kay ti panagkitak. Malaksid no. Dayta panunot mo ti abnormal. Siya ka di ti masapol mo ading liwliwa? Saan aliwliwa tinagan ko kunakmanan? Siyak ni Michelle. Wow! Nagpintasan anagan? Agbagay talang aruden? Agbagay pa'y tinagan ta? Anya? Siyak mat ni Nelson. Maragsakan ako unay makamamugan ka, ading Michelle, aliw-liwa to'y matak. Iyawat mo matenday ta imam itay pa'y ayaw awat ko di imak ngam di mo matla awatanan. Ay no! Nagmayat maten nga igaman ti imam nga oray medyo nakersang? At damot pres-pres kom. Insan, husto daytan. Ibatamon ti dakulap ni Michelle. Insan, jak lang pagarap nga dati liw-liwa adumteng ita dito'y pagtaengan nyo. Gayem ko ni Michelle. Siyak ti gagara na, saan asika? Oh, shh! Nagsakitan a kinapudno. Michelle, umay ka. Umunag ka. Agyamanak nimfa. Inururay ka. Kunak na umay kay Jibalay. Ngam saan kamot nga imay. Pasensya kan ha. Ado nga minti naramid ko. Ken nairanapay asimangpet ni insan ko. Amom, guwapo ko madya kasinsin mo. Ngam, addamot pres-pres ko na. Ay nakas jay na laeng. Iso apas pasensya mon Oh, anya nga iti makapaisam itimbagak. In fairness, guwapo at talaga ni insan mo. Ay na Michelle, uray man gwapo na amin agwapo no babairo mat. Ha? Ibagbagakon ti agpaisukan ka. Taggayem ta. Awan ngamin ti pilpilyen na. Iso pakpakaunaan kan. Liklikam ni insan ko. Nimfa, kasano dayto yan ti gundaway ko ang mapadasak mo ti makiinnayat. Anya? Ay sus, di ka ba nagbalin ngagbala? Ibagbagak lang nga rudon ti kababalin ni insan ko. Iso aliklikam, day dya tao. Ngam ado ti mabalin ang mapasamak. Mabalin a babaero ita. Nasingpot ton no agbalin ada kami. Ay sus, adun ti pinagsangit na ababae. Iso adi ka kuman mainayon pa, my friend.
Insan, anya timbagbagam ken ni gayem mo aliw-liwa. Hoy, insan. Michelle, tinagan jagayim ko. Saan aliw-liwa? Liw-liwa nga rod to'y matak. Si kamet insan, di ka lang makaawat metan. Agam amutan anya. Iso pang nga asim nga rod. Tadi ka agar aramid iti pakadadaulan mi nga gayem. Saan ko matadadaelan ti panaggayem yaw? Kaya't kulaeng amaam-am mo ahusto ni liw-liwa. Michelle, kunak lang nga rodon. Liw-liwa ka pa'y aliw-liwa met. Kaslasan ka makaw-awat. Alawanan, Michelle no Michelle. Kaya't ko amaam-am mo dadya agayem mo. Kaya't ko ti makisiningad ken ko ana. Ay nasaanin insan. Amok nga dabalak mo. Anya abalak met asasawam? Ay kat plano Kaya't mo nga inayon iti listaan ni Michelle nga agsangit iti kinababairong. Nini, saan mo ta? Amamukan kunak manin insan. Iso apang nga asim. Tadi mo nga rod iramraman ni Michelle. Nanang, panagkunak, makiasawa akon iti mabiit. Anya? Apay, adan nobyom. Awan pa'y nanang, ngam, panagriknak kat maadaan akon iti nobyo iti mabiit. Anya? Agtagtagainap ka ka de, Michelle. Saan, nanang? Agpaypay so daytoy. Saan laang at agtagainap? Ay nahagtal na ka man. Anak ko, saan kumaaday tati pagtayakan ti lubong mau? Agsapol ka kit di ti panggedam. Pasaya atem ti biyag mau. Ta saan nga agnanayon nga adda kami kinitatang mo akad kadwam. Iso nga rod makiasawa ak, nanang. Tapno addan tumat bukod ko a pamilya. Ken mapadasak metten ti maddaan iti nobyo. Taday tatijak pulos na padpadasan. Apay ngamin aday ta aya ti pakariribukam. No makitkita ni Apo Diyos akasapulam ti asawa. No mapasaya at ka iti panakiasawam. Ikan na ka iti agbalin nga asawam. Angam no makapadakes ken ka ti maadan iti asawa. Tagbalin lang ang miserable ti biyagmaw. Basta, nanang. Kaya't kumati makiasawa Kakaiso na nga damot ng ti aggusto kanyak. Di gam matakon. Ama no agbayag-bayagak kat awan to na pulos ti aggusto kanyak. Gapo iti kinangisit ko. No talaga nga ay ayatin na katimay sa atao. Saan na akit kitaan day takudil mo. Iso nga rod, akakaiso na nga damot ng ti aggusto kanyak. Ditukma ako no agdatonan kanyak. Oh, makitam. Saan pa'y mutlagayam ang nagdatdaton ken ka? Ngam asawan ti adda iti panunot mo. Agdaton tulat taday jay kanyak, nanang. Uray kitaan nyo. Hasino ngamin ayaday ta? Diyak pa'y mabalin nga ibaga kada kayo ita. Ngam maamuan yun tumatlaang, nanang. Sino kumangay mo ti mga sawa kan kuana? Ay na, saan pa'y kano ang nagdaton ken kuana? Anya? Saan pa'y mutlagaya man nagdatdaton ng makiasawan taday ti panunot na? Wan nga raud. Sapay san adumngag iti pamagbaga. Talaunay ay ti pakasikuran na no awan ti agdaton kan kuana. Ubing pa'y mad. Di kidag trabahaw tapno sumaya at ti biyag na. Kat addan tulat ti agdaton kan kuana. Tamakita ti baraw ti kinagagat na. Awan nga ro ti dengdenggen na. Uray kasano ti pamayan amang bagbagaken kuana. Awan lata mo ti denggen na lakay. Iso biyang talatan ati kanayon amang palagay. Bareng no adda ti mabaati iti panunot na kadagiti maibagbagaken kuana. Agpapintasak man ama panijayan da nimfa. Kunamot ni nanang anang ngisitaklaang, ngam napintasak ka no. Isa mapanak man aging papasyar ijayan da nimfa, barang no addapay laang ijay ni Nelson. Ha? Ni, asino nga to dahi di umawawag kanya?
Kabarbaro da ito ang number Amano scammer da ito Nagkaiwara nga minan dagiti scammer ita. Agsagana da ito no scammer man bilang. Hello? Scammer ka kadi? Hello, may liliwa? Ha? Sikatin ang scam dito'y puso, ta nagayat adagos keng ka. Ha? Nelson? Agyamanak, ta sinong batam ti awag kaw? Agkita ta kuma, mabaleng? Ha? Uwan Day talagayam. Sa dino ti pagkitaan ta. Nukasta, makisinarak ka kanyak? Saan ka mo't adakas a tao? Saan ka di? Kawan mait, nang runa no sikati kasangsangaw, talaga nagsingpetak, may liwliwa. Ha? Sige nga rod, agsarak ta, ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Sige. Sikat ti makam mo. Papanam, nakasukat ka may. Kwa. Adalabiit pa panaktatang. Papanam nga raod. Adagayam ko anang awis kanyak. Adakano atendaran may apasken. Sino agayim mo tinangawis kan ka? Kwa. Ninimfa? Palubusan ka, takaduam ni Nimpa. Ngum saan ka nga rod nga agbaybayag iti papanam, Di kayag da nagtatang. Kan may saan akon nga ubing abasit. Nataengan akon, iso asaanan amasapol nga ibagayo ti kasta kanyak. Wen, nataengan kan. Ngumada ka pailaeng iti pudir mi kun ni nanang mau. Iso asumurot ka nga rod iti paganurotak. Kastalaeng dayta, Michelle. Kunak man lumapan ka makitrabaho itainsan. Ngam nakasukat kamot iti uray la. Gagangay na, insan! Inalam ka no kininanang dyan number ni Michelle. Isu ka di ti sarakam. Anya nga rod kat balasang kan baro kami mait insan. Insan, di mo kuman inaynayon ni Michelle kadagiti babae ang nagsansanuong gapuken ka. Gayem ko day jay. Siyak ti makalaban mo no paglulukwam dya gayem ko. Di ka kadiagdanag, insan. Sige, mapanakaon. Wish me luck, insan! Na. Unayin day dya kasinsin ko. Kunak no umay agbakasyon kan agsapol iti trabaho na dito'y lugar may. Ngam babae mo't gayam ti sapsapulan na. Sino tur orayam dito waiting shed? Di nakasasao, kalaban. Anya? Kalaban nak? Wimot. Apay nga may nakasasaunak. Sino nga min tur orayam? Bibiyang mo kuma. Ti amom, pagtatakkunan ka. Saan anya? Tirik na agbaliw. Iso asaan ka na-crush. Makitam, inaklon mo matlang crush na kasigod. Mabagbag titla ang tipusok idi, ngam limpyo itan. Iso adinak man kasasao? Adaywan nak. Para. Hoy, Michelle, papanam. Bye. Kung naglagit dinusan ka nga umay dito pagsarakan ta, Michelle. Apay ket dinasaan ngay. Nagpintas ka mo din, Michelle. Ha? Napintasak nga uray nagnisita? Anya ko man nangisit ka. Nagpintas ka mo. Nagmayat akit kitaan day tarupam. Bagbagay mo ti kudil mo. Kat no kaado na sapsapulan dagiti lalaki kat dagiti napupudaw. Isuda ngam no siyak, kayat ka. Ha? Kayat kalaunay, Michelle.
Nelson. Marikriknak akayat nakmalt. Saan ka day? Ha? Saan ka nakisinarak kanyak no saan nakmet akayat? Kwa. Ah, Ni, kayat ka talaga, Michelle. inigamang mo ti imak. Kababain ka dagiti makakit-kita ka data. Anya ko nga. Ala, Oh. inagamot ti imak. Umay ka. Sumurot ka kanya. Ipareknak no kasano ti panaggustok kan ka. Ha? Umay kan. Michelle, Ha? Ha? Tino? umay kan. Pumanaw tan ditoy. Anya? Ni, apay kumasumurutakkan ka. Asino ka kuma? Anya? Di ka makibiyang ditoy. Ang mga numabugbog ka. Nobyak ti kadwam. Anya? Anya? Umay kan. Imbatanak man Tino. Michelle. Liwliwak. Liwliwat tarupam. Michelle, umay ka. Sumurot ka kanya. Imbatanak! Ala, agsakay ka niti motorsiklop. Anya? Apay ko mga agsakayak dita. Man nakibiyang ka. Agsakay kan wenno ipulong ka kadananan kan tatang mo anapan ka naggargarampang. Anya? Awanan ka itibain. Agsakay kan wenno awagak ni tatang mo. Ayop ka. Dinadaol mo ti date me ka ni Nelson. Kas ka lamaw awalan niti lalaki. Makidate ka lang aruden. Ijay pa'y babayero. Bibiyang mo kuma, kat bagikmat na ito'y. Asino ka kuma mangungot-ungot, kan mang sersermon itakanyak. Awalan ti adupe asao. Aglugan kan kunak. No di mo kayat nga awagak ni tatang mo. Wanan! Man nakibiyang. Apay nga inyagnak dito igid ti baybay. Nagadayo tinangyagam kanyak. Anya ti planom kanyak ha? Di kag danag, tasan ka ramasan. Bastos ka. Anya bastos. San ka mo tabinas bastos Di ka dumitay alalaki ti bastos. Inigaman kan inagka na ti dakulap mo. Kayat mo met. Pinalpaliiw nakgayam anya. Man nakibiyang ka. Api nga minya ibabam ti kinataom. Di mo na amamu a taong imsimurot kagit din. Kahit mo kadit agsanoong itiudi na, akas kadagiti pinaspasangit daya Nelson. Namamok di may saan nagbalin na nobya na. Agasam ta sinikugan na, kalpasan na, tinalikodan na. Kas di nga rod, di kahit mo agbalin ang nobyo, weno asawa. Kaya't mo mo't agbanag akas kadagiti nagbalinan a babae iti biyag na. Awanan ti bibiyang mo, tabiyag ko daytoy. Uray pa'y makirelasyon nak iti uray asino. Asino ka kumamakibibiyang kanyak? Kat idi pa'y laeng, naglaing kan amang surdo kanyak. Gapo siguro takastoy ti itsurak. Tagibas si tanak launa yan. Rugitak lang iti panagkitam ta nagalasak. Nangisitak. Isong awan ti bibiyang mo, nga uray anya pa'y ti aramidak iti biyag ko. Ada bibiyang ko. Gapot Oh, apay aday mo ituloy ti ibagam kanyak. Gaputa ay maktaang kasta? Kasta ti pagkitkitam kanyak? Omegan, agawid tan. Itulod ka ni Jibalayo. Basta dya kaya tadadaalam ti biyag mo, Michelle. Di mo ko maibaba ti bagim iti imatang ti lalaki. Asa napudpud no amang ipatag kan mangilalakan ka. Ha? Sige, palamiisang pa iti ulong dito igit ti baybay. Kalpasan na, agawid tan. Nitino man, ginangidagaskan ka dito'y balay. Kunak man nun ni Nympha ti kadwam. Ha? Kuwang amin. Nagkita kami kanitino. Nakita na nga agur-uray ak iti tricycle a pagluganak. Katday jay, inlugan nak iti motor na. Milagraw. Imbag man ta saan kayo manan anagapa. Ha? Kat mukas laaso kon pusa kayo kon nitinaw. Basta agkita kayo, agap-apa kayo. Kwa. Naira na laang mo't analamiis ti ulo mi nga agpadpada, idi nagkita kami. Nasaya at nukasta. Nasingpet ni Tino nga uray sordo no maminsan. Iso akayat ko day nga agbalin agayim mo. Ha?
Saan mo nga min nga apaan Tanasingput-mut day jay abaraw. Ay, anyamot ton ti kastoy. Imbes ani Nelson ti linaon ti panunot ko. Ngamnimot ton Tino. Isukit din ti sangkalagip ko. Ay na. Nagtara talaga ni Tino. Namatmatak unay ti langana iti kaddami iti igid ti baybay. Nagpipintas dagiti naglalanay a matana. Ken talaga naggwapo. Ha? Ay na Michelle, agtal na ka man. Kasursurun mo day tao. So asan mo man alaglagipan? Laad day jay. Laad. Ay, maturog ak man laang. Ni Tinon samot ti nagsardo ni ti batog. Tanawak man di tatawa. Ay na. Ay, nagsipngot matan di tarwar. Diyak makita no asino ti dimtang. Inak man laki taon nun di tababa. Tatang! Day, kunak man nun nakaturog kan. Kuamin, maturog ako maitayon. Ngam nangag ko nga da nagsardang a motorsiklo iti batog. Ngam pimanaw mo't adagos. Anya nga itimbaga ni Tino. Anya tinaw? Ha? Di mo't ni Tino dyan naglugan iti motorsiklo? Saan? Niulitag mo akanaur at talaang tindagas na. Ha? Apay? Or-orayom ni Tinaw nga umay dito'y balay? Ha? Ay, saan Apay ko mga or-orayak ngay. Asino kumangay da at tao? Diyak amukan ka Sige, inak maturugan tatang. Nasaysaya at pay tanay. Agtagtagaynop kan samot din asirere Tino ka naw. Nagadayo at tinaw ni ulitagmaw. Ibagaman kanya kinsan. Adda ka di nobyo ni Michelle? Anya anobyo? Awan pa'y ti amok anobyo di kayim ko. Loko nga ro dyan nakibiyang ka da kami Kunamlan asino di awanan bain? Ne, lugan mo ti pulis sinagsardang iti batog. Anya ti kaya tasawan da ito? Ay, mabit lang amok ti gagarada. Awan basol ko! Awan basol ko! Tulungan na kinsan! Ay, anyan. Nimfa, anya ti mapaspasamak? Apay nga inaladag iti pulis ni Nelson. Impapidot ti sigod ang nakadunana. Gapo iti panang bugbugbug na kano idi kan kwa na. Anya? Naguyong gayam ni insan ko iti babae. Saan lang amay-may sa tinagreklamo kontra kan kwa na. Iso aday jay, pinidot ang dagiti pulis. Masaapol nga agpiansa day jay atap no makaruwar iti pagbaludan. Ay na, naimbaglakit din tadyak na ilawlawan kan kwa na. Ha? Ay na, agbakbakutak lang na balasang. Ngam ti mabugbugak tumat, nimfa. Apay ngay asaan mo't tan alumablabas ni Tino di tibalay. Sigod-sigod akanayon alumablabas di tibalay. Apay ngay asaan mo't tan nagpakpakita kanyak apulos. Sipod day di panangyadayo na kanyak ka ni Nelson. Nakaro mo't tan day tao. Imasidag kanyak, kalpasan na. Saan mo't tan nagpakpakita? Ay na. Makapaluksaw mo tayo iti abagi. Apay nga asap sa pulot day tao. Di nak mo't pagan ano day jay. Kan
Saan ko nakras dayjay? Nabayagan na saan? Hoy, Michelle. Ha? Nanang, ada kayo matgayam dita? Anyat kwaam, takas laad da kaguram. Ni, awan nanang. Kat kumanutimot day tangiwat mau, day tabibig mau. Kalpasan na ag misuot kay tinagatid daw. Komporme mo't amadmadlaw yun nanang. Ay, uwan gayam nanang. Limablabas ka din ni Tino dito'y balay? Anay, saan mat? Nabayagan asan alim mablabas ni Tino dito'y balay. Kasta ka di? Apay ay adamdamagam ni Tino, at day bagam kenkwana. Ha? Ni, awan nanang. Bakit? Oh, nagkapamat. Ay na. Pinadagasnak man ni Benito ije balay da. Ha? Ni Tata Benito nga ama ni Tino, tatang? Wayne, pinadagasnak ta pinagkapinak man. Takakaisuna ka no ang nagpawit ni Tino iti inggatang na itinaimas akabay. Adagaya mo ni Tino iti abraw. Ha? Ay kastaya. Wayne, isumot lagay masaanin a lumablabas dito'y balay. Taagduan abulan na iti abraw. Di oray man saanan nga gawawid. Sige. Day, anyat ibagbagan di anak mo. Ay, jak man amaw. Kaslaad dati kasurun na. Sino nga di kunana nga uray saanan nga gawawid? Ay, kat ni Tino nga taa, ta isumot ti pagsasaritaan tayo. Bala mo ti anak mo. Imadayo lang nga rodan di tao kaluksaw na pailaang. Saan ka na mas daaw? Tasigudan nga agkaapaan da kin ni Tino. Tatang, kuyo gandak to man ang mapanag-purchase iti tagilako yung store. Wan anak ko. Pimig sa store mo Wana tap na damot pa master kak tatang. Sa anak ngagtamtambay latan iti unag ti balay. Kay maamgayam ti store. Hindi pa ila ko mga inrugim Kumaa, tatang. Apay, awan na talagang tipanggap mo ang makiasawa. Ha? Apay ko maamakiasawa katawan mo ti mga asawa kanya. Katlo adamat tindag iti nagdaton kan ka. Ngam di mo mo't idapinagan anaw. Saan nakasla iday akas kalamay ibusan iti lalakay. Problema umpay tadi ka pulos makinobnobyo sipod pay iday. Ididay tatang. Sa baliitan. May mayat gayam ti agpaado iti kwarta. Ngam ti makiasawa iti saan mo't akap-kap na kan. Ay katwan No di mo matlakap-kap na kan ti may sa ataaw. Saan laangan? Di ka agsabsab ba? Wan tatang. Iso nga ipamay sakit di nga si kasunti store ko. Tabarang no agbalintumot agroserya. Michelle, nakitam ka di balay ni Tino anay patakder? Nagpintasan niya? Wan nga rod. Saan unay adakkel ngam nagpintas ti pan nakaaramid na. Saan pulo sa nagbakbakasyon sipod nag-abroad? Siguro, addan ka dun na ije abroad niya. Ha? Kasta nga tangag paiso? Nalabit kasta Nagtaer ni Tino. Iso nga imposible nga awan tinagbalin ang nobya na ije abroad. Pwede ka mo't matagtagari. Uy, crush na pailaang ni Tino. Sana niya? Sabali idi, sabali mo't ita. Adun tinapasamak. Kan husto ka. Imposible nga awan pa'y ti asawa dayjay iji abroad. Kan di nakpagan ano dayjay talaadak. Manan, mangrugi ka manan. Nagadunto pa yung tinagdaton kan kangem awan mo't apulos tinakaklon mo kadakwada.
Iso asaan kamot amaaw-awatan, my friend? Idi agganat ka ama kinubyaw. Ngem awan tinagdatdaton ken ka. Angem ita, nagadon ti binasted mo, tadi mo mat kayat ti makinubyaw. Gaputa adon tinagbaliw. Jak kayat ti agseba iti jak met kursonada. Ay na, itay pa nga agururay ak iti tricycle a pagluganak. Awan mo't laangan ti mauray ko. Nitatang la ko mga rodon ti imbaon ko amapan mangkita ijay maideliver at agila ko. Ay na, agyamanak. Adamot laangan ti tricycle. Para! Ijay iliman manong. Magasamay ti itsura dito at tricycle driver. Nagdakkel ti sunglasses na. Kan nakakalugong pa. Kan nagpanglon. Nakapurpurma pa. Ay na, kumpurme madmadlaw ko. Iridap ko man laangan. Apag iso no makadanon kami di ili. Nawatiwat ngamin ti biyahe. Ala, naiturog ko mat gaya Ni, apay nga adito iti ayan ko. Kunak no ilin ti ayan ko. Igid ti baybay mo't tanday to eh. Nagkaro mo't tanday di driver, na pinanawan nak dito tricycle a nakaturog. Nagirot mo't gaya man ti turog ko kapo iti bambanog ko. Ni, ayan nan ngay di driver. Dayjay kayam. Nagmayat ti tatakdaran na ako mitkita iti baybay. Ay, payman. Manong driver, apay nga inyagnak titigid ti baybay. Kunak, ipanak iti ili. No di mo naawatan di imbagak apapanak, nagdamag ka kuma. Ipanak kon iti ili. Awan ti mauray at tricycle iti dayto adiso. Hoy, kasasao ka manong. Ipanak kon iti ili kunak. Na, kaslawan tinangag na. Ipanak kon iti ili kunak. Saan ka langan ngagman maneho iti tricycle no kasta ti aramid mo? Ibatan na, di mo igaman ti imak. Hoy, ibatan na kunak, di mo igaman ti imak. Ni, pangipanam kanyak. Anya ka kadi, ibatan na man. Inyagnak dito yung nagpino a kadaratan? Tinakasurat iti kadaratan. Will you marry me? Anya ti kay tasawan da ito eh. Will you marry me, Michelle? Tino? Si kadayta? Siya nga rod. Mabitlahin, tay katiktikal lugong kan sunglasses ko. Si kangagpaiso. Di mo pa sinungbatan ti damdamagakan ka. Ni, aping agsangit ka matan. Kasano? Kansaan kalata nagbaliw nga gingaita? Kay kaya't naklata sursurduan. Kaputa sa anak ka napintas. Nagbabamot hindi pagkit kita ang ganyak. Sana po na dayta. Nabintas ka, Michelle. Sikat ikapintasan para kanya. Itulod na ko ni Jayli. Or-orayan da ko ni Jay. Di mo pa sinungbatan ti saludsud ko. Will you marry me? Kasano kumasong batak dayta sa lusod mo? Kati ka pa'y nagdatdaton kanyak. I love you, Michelle. Tino? Kunat, I love you. Kasanon ti asawa mapinanawam iti abroad? Awan ti asawat, tas ikalaan ti linaon ti puso. Sipod pa idi ngaging gaita.
Ha? Hindi pa ilaan. Agayata kong kan ka. Indaldalan ko lang iti parang sorsordok kan ka. Tapno agpapansinat, kanyaw awan ko tiriknak para kan ka. Awan turid ko ngagpudno idi kan ka. Tawan mo ti karkarit ko. Tawan pa'y trabaho idi. Idinto ta, arapap mo apumintas mo ti biyag mo. Tino, Para kan ka no api nagabroda. No api ngayon kagumak api napintas ti biyag ko. Sikat ti kayat ko akadwang agnaad iti balay api na aramid ko. apay nga ruda di ka nagpakpakada kanyak. Kasano no nakiasawa akiti sa bali. Gaputa kinunak iti bagik. Nagsubliag diti lugar tayo kat balasang kapailaeng. Kahit asawan day ta, at data tinaitudi nga para iti tunggal na isa. Tse! Nagdakal ti bilimboy ti bagim. Sana dakkel ti bilib ko iti bagik. No di kat, dakkel ti bilib ko iti puso a makarikrik na iti ayat para kan ka. Tino, Will you marry me? wanan. Ha? Makikalay sa ka kanya? Wan nga rod. Kaya't mo sa ngay babawit timbagak. Agyaman ak Michelle. Pinaragsak na kiti kastaunay. Sika talaga tinted ti Diyos sa para kanya. Kadsi ka mo tiimpain na para kanyak. Husto timbaga ni nanang. Sana masapol asapulan ti agbalin nga asawa. Taipain ang tulat ta. No lakit ita makita na anasaya ti pagbanagak no makiasawa ak. Ikarik babaan iti tulong ti namarswa. Agbalin ato na sayahat nga asawa. Kan ama dagit agbalin tong anak ta. Uray siyak, Tino. Day tamot ti karikan ka. Ay ayatan ka unay, Michelle. Tino, Di mo ka disong batan timbaga. ama ano mauma ka. No kanayunak nga ibaga. Di mo to pa imbalbalikas ti sungbat timbaga. Kanjak to mauma. Tagbalin to aso na taday tayo ti panagdangag ko. Ang mga bukay itiriknak. Tunggal mangag kong ibalikas mo. Tino, Michelle, I love you. I love you so much, Michelle. Dagiti Proverbio Kapitulo 19, versikulo 14. Mabalin at tawiden ti maysa tao ti balay ken ti kwarta dagiti nagannak ken kuana. Ngem ti apo laeng ti makaited ken kuana iti manakem nga asawa. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!